Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Mona Lisa Rambai, bringing to you the news and events from Meghalaya. Here are the headlines for today. Interview process for vacant posts in West Khasi Hills district temporarily halted amidst opposition. Chief Minister inaugurates new building and expands education opportunities in Meghalaya. BSF and Meghalaya police seize large sugar cache near international border. And Kharbani clan demands justice for deceased victim. Another news in detail. The Office of the Deputy Commissioner West Khasi Hills has temporarily suspended the District Social Welfare's decision to conduct interviews for various vacant positions. These roles include Gender Specialist, Finance Specialist, MTS Grade 3, DEO and Accountant. The move comes in response to opposition from leaders of the HYC and Maushinrut Youth Movement, who demand transparency in the recruitment process. They advocate for the publication of salary details in newspapers alongside the job announcements. Consequently, the Deputy Commissioner has paused the interview process to address the concerns raised by the community leaders and ensure fairness in the selection procedure. Jong ni ka HYC harangkat jong ka Maushinrut Youth Movement mentakas ni lawan bandia wan mi ang NEHU office jong ka social welfare nomor hadin bangi layo jeng tip menhakani ka si sejany bangi jeng tip ban nakaliang jong ka office hang ni kimut ban khat personal interview direct nam ta ka post gender specialist ang ta kumjuru nam ta ka post specialist in financial literacy kumjuru nam ta accountant assistant bat ka data entry nam ta ki multitask staff yakini ki post kimut ban khat personal interview direct tina kaliang jongi ngila phone ya I kong pakenti belong I officer hang ni ban kaliang jongi ong ba in yaj la ka yaj bet man ta ka sngi hakani post pho baje tina kaliang jongi ong ba phi dra phi yaj la ka yaj kaliang jongi kum ka HYC West Khasi district harakat jong ka Maushinrut Youth Movement ngin wan ban pensange bet nam takani nomor ba ngim so hap ke jengkwa ke jengi kaseng harangkat jong ka Maushinrut Youth Movement kalong bangi kwa bagade ban yat leng baka advertisement hadin kata kinsa kala ban long hagno godur la rei kade ban don beki advertisement rei ban syukhat interview direct ka basusim yaki bala register ha ka unemployment exchange nak leng jengi ngim so hap ya kata bat kam long ru ka baha nam tagi Samla wat kam jong West Khasi district kumba PE hang ni tayo bala dep nak liang jongi ngila persang bangin yakran yo disiru ba un pelaj advertise no ya bro kipus ki badan balaj apa West Khasi district nang ba kanom kata yaki Samla wat kam rei nak liang jong ngiu ni patenta kilek hang ni gadun nak liang jongi pat yuan pan persang nak liang jongi ila fun ru yo disi save garot ban nak liang jongi ong hadin balaya keren maha bani ofisa kira rai bat pensange no mta segi tingyo iru ya ka notification hang ni bakila depan pensange no nam ta kanika exam tenak liang jong iru ngi ai ka jing kerpat ka ju upor jing maham ya bor ki ofisar bakim dei ban yaj laj ya ka advertising nomor ba lese la dadot ki pus ki ba bun ba ki Samla jongi ko West Khasi district ki ba don ki ba klem jam tilarang yaj direct no lese Shimla unemployment exchange kan tak igi Samla wat kam jong ko West Khasi district tinget banak liang jongi ru ngi ai play disi ba ula pensange na yak ni gamta bat nginget ba ka jingi trelang ka jongi nam ta ka jing bha jong ka imlang ka salang ngem kwa ba ki manu ban shu let da Khubor ki kam ha po West Khasi district ndangi kwa ka de ban yaj bet da jok kaliti. Chief Minister Conrad K. Sangma unveiled the new building of Baghmara Government College on March 4th, marking a significant milestone in the region's educational infrastructure. The newly inaugurated facilities include provisions for academic activities and student hostels, aiming to enhance the learning environment. Sangma's announcement of introducing science and commerce streams in government colleges across Sora, Williamnagar and Baghmara demonstrates a commitment to expanding educational opportunities. Emphasizing accessibility, Samla highlighted
how these initiatives would empower youth from distant areas, reducing the need for them to travel to urban centers like Shillong and Tura for higher education. In a coordinated effort, BSF Meghalaya, in collaboration with Meghalaya Police, intercepted and seized over 33,000 kilograms of sugar along the international border of South Garo Hills district in Meghalaya. Acting on specific information, troops from 200 Battalion BSF Meghalaya, along with local police, launched a joint operation resulting in the discovery of the sugar stash in an abandoned house near the Rongara bordering area. Additionally, a BSF mobile checkpost intercepted a truck near Bakmara suspected of smuggling sugar into Bangladesh. The driver and co-driver fled the scene, leaving behind the seized goods, which have been handed over to the local police for further investigation. This successful operation highlights the ongoing efforts to curb illegal activities along the border. The Kharbani clan is reeling from the shocking news of Makbon Boni Kharbani's tragic demise at the age of 28. Hailing from Block 3 Upper New Nongstoin with roots in Pathau Paryong Eastern West Khasi Hills district, the family mourns deeply and calls upon the police to swiftly pursue justice. According to reports, 4 individuals, including one identified as Medius Maulot from Maukaton, West Khasi Hills, are implicated in the incident which occurred at 12:15 a.m. on March 3rd at the taxi stand Kenro in Nongstoin. 3 suspects remained at large. The case remains under investigation, with the family's plea for life imprisonment for the perpetrator echoing throughout the community. Yakane Khubor khasi ikajing sa bathat Khubor ikajing jong hanman para jongi te nagale bakor hingi asngusi thang ha bang yok sngo yakane Khubor bat kumjuru ni da kentujor ya ka police department marman nakalyang jo kayeng kasam hingila pha ke FIR seki police isaka police department ban nakata-kadang kentujor ya ka police department ba kan singkha halo hakabidai bakani ko kanta bada ka ba kan pensitom kat kumki an batinge ban nakalyang ka kor hingi dawa ba kumkini kijat break kimdai ban yok bil namar ba la shala chisil la kumkini kijat break kilat yimtep sakijing songsi ki ba kumno pat kinwan ja namar ni yo I ba sakani ka dong kathan ki jongi kijing songsi ki ba kumkini ki wan jana ka porte nakalyang jong ngi kum ka kor Kharbani hingi kerpat bara ka jo ka por kan tujor ya ka police department ba ya ki bor ki ba di Peit bakin kamlot ikini ki breu namar kumbang gila yo sngo nakalyang jong ki ba hieng ki yo ek phone call ki dangdon ki ka call history ba ki call ki peni ni ya ngamene ba ha ka por khat ar khat saw dang phone ndai hadin kata ndak call biang mio su te ni smong tho ba le se ka de hakitu ki minute ba ha kata ka phone call ka je kren jong ki la smong tho bi dan ka to kan ngot ki breu ba kat kum ka jing tho jong tu breu dang masa panyap hi ki kentin ki ba khadu le se ngila ban ong mo kerpat ban wan era ba kita ki breu ki dan sangot ki ba krong ninti u te nalor kata umi tho ita ki breu te kata jing ni nyimtep kata ka mau sabali ka basalan dan ndai ka ka bangi nakalen ko ringi dawa ba ka an kadi ban simkhya ban pensitom nak bating bat dalele rukam dai ban pelat ban IBL ande ban pelat pat ne yakini ki dai ban set patok si junam dan ni serta yakum kini ki breu ki banut ban sim ya ka jing pelan hasrok ya ka jing jo ki breu te kata hi nakaliang jong ni ka korni pha ka korwo ka basai ka police department ba ka dai ban kamlut ya baro bat ban pensitom ka ka an ka badai ho tang kita khat chonga te na suk banshu ong banshu ya jai klam da dan kana ka jing na teng na ka banta ki ki satar ki jing long jong ki jing long sneu ka jong ki ju shim ju bar kham tam ni khun jong ba shim ju bar ka jing em tang shi khlep ma nga tengah kerpat ya kini police department ya kini ya ka an bakan ai teng na tengah kerpat jur na ka banta jong ka an jong ka police bankin pensitam ya kini ki reurunar ba shim ka bu om tang ya ki khun jong ah dai la se la shai na shi sni se ki wei ru. The Dorbar Shillong Langja, in collaboration with the Neutrab Youth Council Rimulyang Circle, has opposed the employment of outsiders in the Langja West Khasi Hills District Post Office. During a recent raid, it was discovered that these individuals lacked the necessary no objection certificates (NOCs) from the village.
Additionally, a man claiming to be the Sordar was found issuing NOCs to these outsiders, sparking tension. While some locals supported the outsiders, providing them with accommodation, village leaders and the organization have filed a first information report (FIR) against the self-proclaimed Sordar. Ngakung usodar snong jan asal kendit ye kanai kakam ba uneu barjela wan rei hangne has nong jongi tengilap ba uneu barjela layo jengbit na usodar snong ba ngi kasnong ngimtip ya uta usodar snong ba ai ya NOC ya uneu barjela ni kung kasnong ngim tip batis das nga persajur ya uneu bakam sodas nong uba ai NOC ya uneu barjela das nga persajur ya kan kakam ba ulalek dan markata ngi dakar patjur ya Khubor ki bahalor ba ya uneu breu don kam ba le ai ba kem mardor ya uneu breu bat pensitom katkum kaan. Nah, kalian jungi ke HWC West Kasil District. Mentani don hang NEHU snong nja haringkat jengnya don lang jong ki Samla jong snong lang ja. Entam kalian jong usara snong lang ja. Hadin bangilayo ya ke phone call Khubor kendai beje bakadon kawe ka kam hne pulang ja habaya dei berkajing wan jong kine ki barjela banwan trei ya kan ka kam gram dak sabha kabadai ka kapus office bar hajin na galiang ga jongi ka sang ladang ngam bakla haga tayo balai hu bunai Julai jong sedam arja rapulai nila terpat banila pha jing tho ha mana ki sodar snong ki bahap po West Kasil District but kantam bagani ka snong lang ja bakala ya kendu bagani ka kamta moy dei berkane bangi kerpat jur yaki nang snong bikin kinumde ban ayan usi yakini ki barjela ki buwan trei yakani ka kam post office nomor ba ngiyoi ya ka jing syakta ya ka jing syakni no ya kakam ka jam nomor bangi yoi baki bring jongi ki don bon pa ha ka jela jongi ki bala man trei yakani ka kam ndeni kendit pada menta ba kini barjela wat lada nakaliang jong kasnong berkador wat belum jong kasnong kilayarai da kawe kasur ba kinum ai NOC da leiru ya kide ki barjela ki buwan trei ya kan ka kam ne pusnong ring kindit pada menta ba kumbal pen pau di sudar snong berkun samla jong kasnong ba kide ki barjela ki lada pun mana pusnong dan nakaliang jongi kaseng marmar menta ilawan ban her ban wan sini kan kasnong ban ilai i da jong ki kamat ni barjela ki lada ne pusnong berhak jing mi pa ba jong nang snong mereka jing atli jong ki hapdang kamit kaya glemi borok yang snong ban pau ke jing persya ki breu war hadin kumbal pun pau di sudar snong nang begini ki sama snong makala don ke jing ai on situ da mano bakam ke lade kum sudar snong ndrei klem dakte bo udai sudar snong dan kalian jongi kum ka sang ro ni krishan ya ke ka ba snong ki samla kila le ba kila ya mar bangi ni snong pendit ba ha ka snong ba mi kum kita ki sodar bakam lade bukide ki sodar snong ki bapong na durbula sodar snong ba klem da tip bukide ki sodar snong te kini ki barjela ki ladon ne ko snong ba nagleng ki snong ki la phami en rai hapdeng kadi kamit su iPhone no ki balasai la no ki ban bi no na kani snong ba ha ju ka pon na kalian jongi kasan ni ka patjur ba ya ki bor bhalor kim dei ban INOC klumar ya khantam na kalian nakalian jong deputy commissioner bon INOC yaki ni barjela ki bon trei dan kam post office nugi snong la klam dapat yo ya ka NOC na pusnong
Namar NEHU ba menta nak kalian dong kasinong kumbala penpau dong kasinong ba kim NOC dalai lei rum berlada kini ki Khuborjylla ki Shillong berki yelek persya ya ka ka rai ba kasinong la sim lada ka jia ka no ka kam ki bor ba halor ki bor jong ka an ki ba NOC ki hapit hi ya ka jing ba ka kia ka shon namar nak kalian dungi ka sang hi nimhun ba nim priang hiru bakum kini ki jajing je bakum kini ki beri bakam yang dari kum kisra senang ban ai no situ kane ka kam be an ka kam tu ila man ong ke jo Khubor bar ni dah kerpat juru ya ki bor jong ka an kuba mentahi nila pha da ka FIR ba jadi ban kamar dar ya uni beri bakam yang de kum kisra senang wala da ki bor jong ka an kim sim khia kane na kalian jungi keseng nimban se ban bi Samadan, man ai bi jing kersan ke Bokura, ya kesenang pengindon be hasenda, jong kesenang bang kamde tang hangde rehab habor setelah jong ke gus kasil listrik hakeleng kesenang ba kesenang ke balai trelang bagi kesen kumbangi ngila terpat bagi ai ka kti kamon ke dia man trelang ban persya ya kane kamat ke jurah kini ke bru ki bau nabar ke tre kane ka kam lada ni ngilong bala kloy ban don be hasenda jong kesenang bagi dah kerpat juru bor jong ka an bagi dipun kamardor di uni ubri kum bagi la pha daga cintho syaga police department lingba IC yang te po lampi idikam te ngakarpat baya de IC in charge ba ude ban kamardor uni ubri bangi ngila de pha da ka FIR bangi la pan pau ka kateng FIR de ngampa ban de jare ka kateng dulu lingba kane ka lima kali kerwak Khubor pemerintah ni hari jing thok ni lapan pau bang di ban kamar dor yu ni ubri balai kini ki kampo jaj berkini ki kam tu kam tim bu kam yale de kum usrasna. On the 4th of March, leaders of various prominent organizations in Meghalaya, including the Ribhoi People Council Organization and the Meghalaya People Social Organization MPSO, gathered in front of the indoor stadium near the office of the Deputy Commissioner in Nongpo for a sit-in demonstration. Their purpose was to express their frustration regarding the government's delay in publishing the results of vacant posts announced by the DSC in 2021 to 2022. Among the participants were Jason Lennox Nongrum, President of RBPC, RB Shadap, President of Ribhoi Dorbar, along with advisors and leaders from different NGOs. The demonstration also included numerous youths who had applied for these positions through the DSC. The leaders emphasized the urgency of resolving this issue and ensuring transparency in the recruitment process. Naduk bangimi malayeng tak haduk kaneka klimat pemerintah. Halo. Yak isu ki prepare. Kun Samla bai longkmi longpa kun Samla singrang mat kantai ki badan hang ni. Nakalyang ke jong simet. Bat nakalyang jong dari Ribhoi Dorbar. Ni ai ke jing Krisya. Ya kan no ka seng ka bakren ka dawa ya ka hok jong kinong song jong gadong Ribhoi kita piwat arpati don presiden jong yang ni ngangadeu advisor ni keren da kabasya bengi Krisyan ya baro ki isu ki ba wonra ada kano ka kenhon bat kata ki isu kadai banlong kajing mentoy jong kaneka Ribhoi kajungi bat ngin ongro da kabasya ngin yo ya kajing kwa kajungi ndai ha kajing bitar ndai da kajing umsna to kajing umsna mereka don kajing kabanta kajung ka nga don kajing sanya bat nga ngejeru bat nga yaro ya kajing kran u presiden bajason bat mapi kiwe ki presiden jong kiwe kisen ki bat yalam ni kane kajing yakhi kane kajing dawa daglanti ke bajai dengan ngai scam bagi bor sarkar ki bor ke badai kimi de pe ye kita kin snam
habang ukun na nagakun kikro kipan niya kahok kijongki bat habang ipan niya kahok hindi man tips kem kaday na ang kahok kijongi habang kaday dalele ngimday ya kaban IT na ika surrender sa wepak hindi mangi banyo ya kata ka hok ya kaban ngi keren kun semua bain Nyalakan tu ya kasenjuk jong kirang bak Shillong. Nyalakan tu ya ki babun ki kenhun sang balang haka district. Henry kamlile. Namar bakano kono gajingek hi kalong hi kumne. Kamdei ga bathmai. Henry nyimret nasib namar ngitip ublei kono ino ingi. Bat tang kini ki durkmat ki badon hapo jongane gajaka ladangi baro ni shim bakane kadi ka kam jonga jongpi ngatharai nyimdun kam shibun namar kadon kentin ga boong. Quality matters, not quantity. Kajimul jeng perhat jong ajong pi. Kata kadai kaban raya kalau wei. Kamdei kajing pun pan. Laring idon tangkat ne makanaru. Laring ipa ya ka Khubor ka basyai sya ka sorkar. Lingba kane ka program ngatrai tangkat akalabiang. Te kuli syubun ya kajing pelat jong pi ka poh. Lali kendu ya u chairman jong ka district selection committee bade hi u deputy commissioner sar arpit baria. Hagaju upor ngi kendu ya member secretary kaju ngasni ban bu ki representation ki jingtho ki ban kalian ngaseng ni panpau hakmat jong ka office jong DC but hakadu ka representation ka bangi pha ngakan mau syai ba kadon kawi na pring kimat bangi bu kum ka jingdawa long ba namar banadu ki snem ki bala let asnem lai snem manshwa hadu katu gasni ka ba manshisi ngatarai kadehi hadin bakaseng ka abu ya kajing dawa bakin bu daki spokesperson iway lane ar kat baki ibet na kalian ka committee ban ai ya kajing pensyai ya ki Peit ba nong shnong jong ka riboy ki kita ki daw ki ba penlong ya ka DC bakamla syu ban pelat ya ka result hoy ngis ngutu ya ki. In a momentous occasion for the students and public of Kha in Riboy district, MLA Meral Bond's aim representing the Nongpo constituency laid the foundation stone for a new building at Kha Government LP School on 4th of March. The construction, funded with 4 lakh rupees for materials, marks a significant step towards modernizing the school infrastructure. Present at the event were Balajit Rani, MDC, PL Nonglat District School Education Officer, PP Yadav, BMC Umling Block, along with Education Department workers, teachers, students and parents. Established in 1953, during the Assam government era, Kha Government LP School has been a pillar of education in the region for 71 years. MLA's aim emphasized the importance of education in today's world, expressing the government's commitment to uplifting education to ensure the prosperity of the youth and the state's development. Mau nangrim kababhatam bangin yo halaki jong kisnong kithaw kijong pila donbosco sibun marpidan yo MLA ubang jutingkai ban puan lane ban kli lane ban discuss ya kino ki scheme lane itip wer nang no ban kli singi ki ofisan nakabenta jongki ngasno alasno ya janma badi MLA jongki namar kita la de dan gano ka ba scheme nakuloy ban ya tu i nakuloy ban ya tu nakabenta jongpi isno kitau ndai ban yo chung mentoy mga rei ban yo chung mentoy opi ngaru kumiway ni kilong kumi wala rang asyong hakasuki rei ngapang mensiem kumba ong iba pangi haban pelut de kilak nakamta kajing pa school ikikuan kijungi kadai sisya kata nadai kum gitmi ipa himde bandu mensiem ide banang traisitom nakabenta kalaway kababha jong kikuan kijungi
Kabang akwa ban ong hang ni kalong ngam kwa ban bun tien ni ikla ya haji. Kabang akwa ban ong hang ni kalong ba kadon kam ya kajing ya trailang. Kajing ya trailang hapdeng jong pi inong snong. But the officer but kam kerpang but inong mikmat jong pi. Ba kajing mu kadon nuat jong pi. Na kamenta ka roy ka pa aka imlang kasalang enla sisya ban pun urlong kindiak na kwa man keren ni kinong ikay sikentien yang scam hiadon hang ni hakane ka building ka bangala isen ay sisya andray lihat trace tam lihat penmi ya kikena pan kiyo na kaway kasnem sa kuwaipat. Dalang ba yung niyong mau tablet ubay nila ubay MLA ila pli kanang step unlong umaw jam sa kuwaipat ka building ka babaha at kabatuma. Menta da ini building ibarem iba kumnero kilala ban penmi ikikuan kiba nang kiyo na kaway kapuan sa kuwaipat. Dalam ni kapatumay le arsya laisya ban ya kani kabarim syakri barit ujung pi habangiwan hasinong jong pi benda kesni tolong ban pentik kena ba uni mau to belak ko bala jeng ni bangin pentik kena ba kandiat sni hage di kesni ban sedang na hingkam hadin bagi technical wing nagalyang jong katanat jong kapule kaputi kinuan ban ai galan ya kontraktor ban pentre lade ban sedang kam simene aramne cei sedang kam lada sedang rengkam pun hangat kata gede gejing pentik kena be kuat ban ai hapi bat sogoi hababu yo mau nongrim ka pentik kena baya kene kam ngin sa sedang no sian bat hababu yo mau nongrim ka pemut ba baro ya tipet ba pise ko ai pi ang tipet ba habala kata ke skim katnat coba pule ke puthi jong sarkar kala yaram ya ka snong ke jong pi hani tip rung bekut tip rung bersedang ci rung betit tlu ci rung bejeng gipaya kan no penmang betip re ngeje betip re chui ang hal. The intensified pulse polio campaign kicked off in Jowai district with Assistant Commissioner Shri S. Panbo inaugurating the initiative at the 100-bedded MCH Hospital, Panalyar. Shri Panbo administered polio drops to children, urging parents to bring their kids under 5 years to designated booth centers for vaccination. Dr. Helen J. Uria, District Maternal and Child Health Officer, stressed the importance of immunization in preventing lifelong disabilities caused by polio. The campaign spanning Jowai town, health centers and villages aims to cover all children under 5. District Medical and Health Officer Dr. Ivanlenda B. Vilalu, along with doctors and staff nurses from MCH Panalyar, were present for the inaugural program. The campaign, running until March 6th, includes door-to-door visits on the 5th and 6th, ensuring comprehensive coverage across the district. Kami jing penemu sedisir mana dia punya dua ini country daun hak dia ti ini kalau debat si ayung gi pi kata penyung ha am dia penjo ha hospital ha India hari India lagi kes polio kimnon kucing tip lagi pembahasan kiri badan hajar dari India kilasa mengampai dan kucing polio ini kalau jiwa kiri kimpin biang bani kini ada polio ipat kidan bom pengidan ki doktor di hospital bah di doktor kim awe di kilong kami ini ban shim kini kita mai pun
but nakwaru banchu ongye borok ran ni bala benon ke parlok to pi ki bhai ek yo pi bamdon ni takasi yo kim tip shmon ni ki kani ka dawai polio bade banai ti pilin phai shi ek Samla jong shashna jong penting bikiru kum jo ba kani ka dawai polio ka vaccine ku kyong kani ka ba kongsan pha ba David Clap lalu kani ka di ma mai la David Job mengiale bu mengi David ai la tu mon phai apa tamu boleh semua Andrei anne happen manika hak e nei phao tawa Islam wada doi ma da doi ya ki kom ijing sumar Khubor wa kemobi em tu ke kelam no Khubor em ke kelam buat ba dong ki wat em yo ulani ruai ki kon bobi ulani penjo ruai ki kon bobi lani ulani jat to hi buat ba no wat em yo ya ki kon bobi ulani injek yada lani ulani penjo ruai polio la go yada no nei pha ite kada to ni ke jut polio han le khoi kan negeri India yang ni dan em go hakiri yu marjan yang ni wadang em go kuat i wo wan bor go chi ma wan bor go chi wo gi kena yang ni yo gi e gi na ma nei pha ni ke jut polio to ke jut go pen ring go em ten hado wa khlap le de chia wa yo gi ka ni ke jut they inwa iwo manakte nite da ini dini duai penjo arjo dani dia dan ini kon yogi waro kiwa sansnem cepo mai kon ki kena ki kambo kiwa sansnem cepo penjoi dan ni tak kesini wa sedang penjo ko Meghalaya ni tak kesini sore wa da penjoi chwaro ki thau penjo duai ki wa da penbenai ki chinong yogi em ni sekian wa chinong ki wa chinong yogi siapa ni siapa ni kebaik ni no om dia ini kon yogi pesan senang guna lalu lagi penjo duai polio kemudian sedang ni chinong yogi sedang ni duduk ni step mana duduk orang praji step da MU bai penjo no dan nanti penjo bagi hadu juga jangan soje nanti ni step step dalam siap ikut luyung lari fight boy ke MU dan kami kambo dan kami mau yogi lani kiwa MU senyau kepada jenong no boy MU senyau kepada jenong dalam siap yogi step wa menggui takwa ini tu gimana baik warak kiwa dia ki kon yang pineu lari doai mas ayah kita saksem cepat debu ikan ni ketau penjodohan ini dan penjodohan hamelin penjodohan ini cuma uluan ni penjodohan ada. So viewers, that is all we have for you today. Until we meet again, thank you for watching.